Na obserbasyon del Bureau of Fire Protection o BFP, 90% del mga barangay hindi aktibo y hindi takopera durante na mga aktibidad en preparasyon ng insidente de quema, especialmente según aquel mga barrio que considerado como un fire-prone barangay. Mayoría también según del barangay no hay el capaz para queda como el first responder de quema na barangay. En conexión con este se sugiere el District Fire Marshal del BFP Fire Chief Inspector Clincha na kada barrio para organizar con un barangay fire brigade. Siguro nasa mga 90% of the barangay sa Kikanaton hindi kasi sila ben cooperative. Amo sa el reality a Kikanaton to sucede, especially na mga fire-prone areas. Hindi ben cooperative ang mga barangay. I don't know why. Though how much tapikura kita man-reach out kanila, sila to tandaleho kanaton. El Barangay Fire Brigade ta composita mga fire volunteer quien puede responde enseguida en tal caso de incidente de quema na barangay. Ventaja según este Fire Brigade en tal caso ta atrasar llega el bombero por causa na asunto de tráfico. Según Concha, debe cada barangay pirmi está preparado na todo clase de calamidad. First aid sila. Sila el first responder, sila el diaton force multiplier alien na barangay. Si while Apple igual na fire extinguisher kita tang kwento inante, si tali at hand contigo, si Chenet to manpower at handle brigade, sabi sila ko sa ASE to suppress the fire at its earliest stage pagayot. Akil jutay pal puego, while talyama ka naman to responde kami, tapos dia sila hinay man suppress, akil bucket relay, sina bucket brigade talyama sila, balde-balde lang anay. At least 10 niya sila ko sa taas while we are on our way. Además, abierto según el BFP con mga barangay, quien quiere man request entreño para na mga volunteer fire brigade. Para na preparasyon na barangay, debe también prepara y queda responsable el cada miembro del familia. Crystal Almonía, Dateline Zamboanga.